Faustino sea, como sea cauquenza nakaspacha, como sea nomás andos así nesas quiere, no gilata Faustino sea, hay catja gilata Andrés Pachacuti, hay panaka oraque taipita panaka yatjat atapgeo, acá consolidación, hay xatoqueta, no inra kun jamás manti, taque panaka yatipjarak panakaros arunt araquiñan. Waliki Gilata Xanja Adolfo Mamani Jupau Jutan Arequitana, Caiza Provincia, Los Andes, Secretario General Puerto Pérez, Toquetay por Noctane, Ucacota Iramata. Kamisaki Gilata Adolfo. Waliki Gilata Fridita Gerona. Esa, Kamisaki. Walik Akchatimput Jutaja. Ya tiempo ta Jutawai transmitir. Radio San Gabriel Sarawa, mi kota wakitzen kot importante hermano Freddy. Wali que la Naira kata Humaro Aruntama, buenas tardes hermano. Wali firma catoctista Radio San Gabriel que estudió Rocachaja. Arunta siributa invitación invitar Jutawarak hermano Freddy. Wali que la Adolfo a ver marca chirinaca uintasinipta manchito razana. Kunas wakisi kuna inasa sistan hawit awen akauchi hawit awen marquechiriro Gilata Adolfo. Wali Gilata Freddy Nayaja Keisa provincia Los Andes municipio de Puerto Pérez Isla Tirasca o Catapurtanta Gilata Freddy Unipachata Isla Surique con Katsinka Nanakaj. Gilata Freddy Nakpurtanta kunalai kotejna nakaja Sapamara wakistapta feria anual Ukarua Halaniwaita Invitire Gilanakar Arontire como Gilata Freddy Purtanirakta. Wali que como este hacha hato ya pasini kunanakas alhañutkani anukaja uywanak apanipjani a ver kanas o inas man añanaka utkin man kapayanakas por noctanin uxatoquero. Wali Gilata Freddy alhañanaka utkani feria anual pusoro sarakipana aka agosto pasinwakitaf ma oro martes Gilata Freddy. Icha invita a ver wakamaña sunak, utawaya pata wakal hanyana ka utkane, oveja al hanya utane, kuchi wanko taki konawa, Gilata Freddy kuchatokan al hanya utkarakine. Man tasienta que wakita tawa frecase de choca, Gilata Freddy. Choca. Frecase de choca. Fredesha Africa se cuat cuche ayat paitatara que tiempo sakta chayo al ojro chayo wayake kusato kedra pejeria ut pekarachi maore trucha kana kadwa kitate ne chayo wayake Gilata Freddy halane wayat hutata pe kana suitas kama Gilata Freddy hutanya ni kunate ka chayo al ojrito ya tu cachuyo chuñompe, ¿no? Chuñompe. Cachuyo hichau hui pehualipen hui pintas Gilata Freddy. Hui pehualipen hichau hui pintas cachuyo chuñompe chayo lo chunta huchanta niñan Gilata Freddy. Ukana invitar utawaita Radio San Gabriel oxatoquet. Take Gilanaka Kuyanganaka Juanaka Huta Pata Feria no a la Pasinua Kaisa Tirasca Marcana. Hutire pusero lo que para agosto pasaja ukuro pena humanakuta pat kau kiri lataje kau kiri kulyanaira kata alhanyam kota konon tkanega Gilata Freddy ma prim katoktani premio nene utake ni premio nene Gilata Freddy kau kiri alhtasirutab humanagaja kaisa yunga sunto marka tapsune pat humanagaja ka plátano naranja mandarina papayanaka manzana kapsune pa oksotakna yamasa waliwa al asirena kaspurtanina al taptasir purtanira ken kamarka abarroterena kuyakana kumanaga huta apanewa patawa arroz fideo café take kuntal tasmo konkana kumanaga apanewa pama o kamarka umanaga isina katapane pata chamarras pantalones camisa chumpanaka zapatonaka humanaga apanewa yas al asine pata invita a pama kaisa provincia Los Andes Kantaja kumana marka turtani pata kumana markat kumana kawana markata pachire kaskachi kuyabe patapatane sukuta kewaya Isla Parit Isla Sikuya kumara Isla Surique Isla Coyampay Isla Paco Isla Sopecache uksana katamanaga hilana kuyagana purtani pata al hasis apane pata managa chalwana kapsune pata chalwana kara chalwa yasta ispichaolia kumara que maure karache PGR truchana psune prat okamane Gilata Freddy kasat iras markan walini al tasinya Gilata Freddy kana purtanta Radio San Gabriel oxatkar Gilata Freddy Waliki Gilata Adolfo ya Anchito Razan untasiniptamba maimaya provincias
inas departamentos toqenacar por noctañataki acá Chuquiago marcanza ya que pana cajane unihapkite hicha acá Chuquiago marcat caucats jutawayapjaspa caucapa charos purt anispa uxatoquero wali que la tafred a ver Culiacán que la altejo tapjamanaga terminal provincial allá terminal provincial caseta número 17 Kanauka asaskeja Caucantaja Cumana Cuana Cascachi que vaya tiras que se tiras con caseta número 17 catra pasa que en alta yucata autojoteja 2 de la tarde para tarde sarawera cuatra ni a pusitar purtanera cuatra maya purtanera sarawera que ha pusitar dos cuajana sohta tarde purtar que kaisa tiras que marcaro ya está kipalo ajotawa para que ne la tafred a ver manaka hilanaka kuligana jotawa manaka ya provincia nakata al apane pama Ichak manak altap tayo para kita uksetukan altap na hilata frede chok altap hane umakaya huipikaya tunta chonyo tong ko hawasan naga hilata frede nanaka altap para kita nanaka altap panaka altasip para kita nanaka altasip para kita ukamani hilata frede turkasi utkanite turkasi hilata frede utkane ukat nak imbitir hutta hilana karo kuligana karo Ikaw kanamanaga hilana kuligan untapesta como secretario general Adolfo Mamana Aroquipa untapesta kaya kaya hilata Fede Chakra Adolfo sa palabhatan chak hutaphat hilana kista phana kuligan na hakasto tiras ka markanya kartuk tawa hilata Fred kwataya sta kwatra kau kantra irnaktanya korok pur tharaki hilata Fred wali hilata Adolfo na kankas samay kunes Kunuro suka hacha katwa pasini. Martes uruna hilata Fred. Utiri martes. Martes. Pusur sarakman agosto pasenas kan hilata Fred. O katichat pa ko abisunak sait asiwara ko na San Gabriel Toquero. Uksa to kanya makaw kan portasin kaw hilata Fred. Imbiter hilana karo kuligana yaka probinsya na portani pato managaga takemo siam takeu premionen wakita tawa hilata Fred. Takeu alta Premium kamakini ukamana nagawa kitap ta kaisa tiras kamarkan hilata Freddy. Wali hilata dol ukamas hilat kuyakanak sarant oñani tiras que no? Tiras hayuk satoquero pusiruna kakipana agosto paxines akat ma pasi manaro yas apaskhane chaqatoja ukamak hilat kuyakanak sarant añani alt asiri no mankt asiri kunaymana Kasistan wachah ya lohritona kanuka chaywa tejena kasutjani uksatoqena askiwa qachuchuñumpi maqtasiñaja humanakaw hawilt atapto kama sarant oñani saski hilata Adolfo acá terminal interprovincial taipinaya Río Seco Calayat hasta Cauquete sarant yautuna caja hayukat humanaka sarant oyapjat haypotoqeroy Sarantaña cuat ikin utaste utane la tabrede kapampanak ikhapereste utane ikin uta utene hila tabrede samartaña uta utiwa wakita to hila tabrede kuna pacharos alwato kete qayanta pata alwatanya paqal ko alus qayanta tan hila tabrede kaukirta altaña kun ko premione ne hila tabrede ya o kama hilatana ka purnok khapqaña paya lunes hype lunes ay por khana khayas ko premione khane hila tabrede hanit ma out waqt abkhas ma alwat martes alwaq mistaña pataki utkhara ki hila tabrede alwana ka auto ha kaukata hospital norte kawanta chaka Río Seco ha ukapata tute hermano Fred khana usas kara ki cooperativa que guaya se ukat sarhat ukawita reportar aquí pach istancha reportar aquí ne hilata Fred walik kamasti hawilt ataptao hawilt oñani no que tiene kateja man apay kuyakitanak awaroteros están ahí panakas por no tapjaspa kayungas junto markatsa ukakipkaraki kaisa provincia Loaiza hayuk satoqetsa moqsa chunacampi por no tapjaspa hayukan nemasa ukasistano mono siwa kamsap suka mono hincho no hayuk alkhaprej no mis ukanaka no katha kisanaka hayuk kamay alkhaprej ukanaka por no tapkhanya por no tapkhanya hilata Fred uksanaka tapstan piras kis manzana tajo kamanaga reportan ukanaka se invita tan hilata Fred nanaka como secretario general directorio hampe nanaka parla kiptan nanaka wakitap istanchan kerwa kita hilata Fred ya kamaha alwa toqeroja
Guacamaña es una cataquita utjani. Guacamaña ukan utjani. Kuchina kalja obijana kalja utjani yaskatja. Algirena kajayas algtasi yakachak luganan algtas karakin. Pilot anat tereja utjarakin hilata fred. Pilot anat tap karakin manaka berwa inuchuna kabar manaka wakita si pama. Wakita iras markaru manaka purtani pat pilot halanak teruten ukana yamas wala primunak abstarakin hilata fred wakita tau kana kasti. Walik ukamas wanko nakasti. Wanko utjarakin hilat. Aljañatak. Uti wanko nakaja. Chiuchinak walpanak patunak utjana aljañatak hilat. Patona chokanak. Chokayamas walipine miran hilata fred nya qutaha umakachat kachat wanyanta wayhewa. Ya. Waka chokak wal miran tre. Hiterak uman triste. Ani ukamake kuna mataka loper wal lopte hui per kana ka umanta wayhilata fred. Ya pikara. Chalwana kasukat mankhar sarja pachaja. Manka ka watahat pam instahilat fred uka chikchikan ka walacha chalwana kapun chalwana ka hilata fred. Ukuro katsuni prata. Ukurta wakita ta ka ver surikin keran wal pine ka tachau ka hermano surikinyona ka panaka chaula pane prata pejere karachi maura truchena ka suni phames ka tha al prata ka chuke marga purtani pan al thapta siruta parakin hilata fred. Yakipanaka uka surin kaunana kap takapjeja. Ukas utjaniti. Uthiu ka hilata fred. Tutura mantañ ani mantañ kama kara que ta hilata fred. Ukaman kan khayas ukat chuka wal miran tchek. Chakusasa. Hayu kama hilat kuya kana kan sarant añan kutiri. Si están acá japusiruna kakipana, ¿no? Pusiruna kakipana. Acá agosto paxina waktasi panchit pachata como wainta bakona ukakip karak pelota anat irinaka sarant oyap harakita wakamaña sunaka suksatoqero por noqta phata uig ala kipanaka sutkiya kipanaka alta sisines karsup khukat aychanak alhap harake manakasa sarant oyap hamsasin air markachirinakar wasitampi hawil tawañani kurotaki khatoja apasini ukathani toqt awinaka utkani. Pusuro que panja feria anual, que porja 5 de cuaja fiesta hilata Fred, 5 Virgen de la Cima maitawa, tocta sitaraki neucaje hermano Fred. Ut kunakats toconta phatuk satoqena. Morena cacantañan, cuyawadan, cuyawanaira, cuyawcampa, qiwin tarakiñan hilata Fred, uxatocan tiras que marcan. Tiras que marcan, moren. Kuma moren kachantata. Nak secretario general naja, caucanta hana conta siña kan ukana kono conta unta, ukama hilata Fred. Unchukikitai. Unchukikot uman taraki cauques wales cauques atiptas konax unta taraki hilata Fred. Walik ukamasti caja si están pescorona kakipana, ¿no ve? Hay ukawi hasta tocht awinaka sutkansi. Hanite iwasan tocht awinaka utkika si están música autóctona. Hani wat wakitata kituka hilata Fred. Ne amuita taraki maranakan ukamana ke alwatoke konaka wakitata hane tardeja yakakata tocht awinaka wakitata hani uka amuita taskaraki hilata Fred. Kunateja ka Puerto Pérez toquen ja choquel toquen taprej. Choquel 3 de mayo toquen. 3 de mayo toquen taprej. Kunaga ir carwan era igual que venta para. Ya ves carwan. Tamoyon tapjejiwaki. Moyon tapje carnaval anatarak chaya anatse ukana kara que ya suksa toqta si taraki uksa toquen hilata Fred. No, asquiva, ¿no? Con teja ka 3 de mayo, Señor de la Cruz hayukaram tasinay. Mamara saranta nukanias. Wali pone ukan hasta toqon tapjeja, ¿no? Askir kama. Kipka istaptat tayo kamay hilatanakas pusant apkam ka plaza ka Puerto Pérez muyun tapjeja. Kama hilata Fred uksatran tokta si pharakir nanakutap pharaket aniversario tokta si pharakto con laikoita nanaka cuarta sección Puerto Pérez nanaka uksaru tapjere tokta si Puerto Pérez pharakito hilata Fred. Waliki hilata Adolfo por anewaite nas amigos panakas por noktapchino uksatoquero hilatarus aron tawañan hupakunsto kontan unka ono kira kikinicha ni ka sector relacionado panine kono praja justicia que pusine nas contas se prakwatja toqtena unta para que hilata Fred invita tarakiwa alcalde municipal de cuarta sección Puerto Pérez que alcalde Suriki Marcatawa Lucio Suxo. Ya. Ko portani cheki utaskara que neam pa paxi que iskara ko hilata Fred. Central agraria patapatani ko kumana marca hilata Natalio Mendoza maman suteneu. Ko subcentrales con que invita tarakewa maiman extensión secretario generales autoridades para invita tarake feria anual portani pataka nanaka takemuna impecato tapaga.
taqimanas katota kunata wakita tawa moxomanas harumanas wakita tarakiwa ya sa kuna platito nas wakita tawa hilata Fredo kamana naga wakita ta kaisa tiras que marcan abrilana como naga kaisa provincia ingab sotra tota patamanaka te kaisa Calacala Chojasibi Guacullane Santa Rosa Kairana Katkash Watajatera Nagotaparakiba Chua Compehan Kamaya Watajata Sorejapa Sankaya Wirkakan Hutawa Hilata Fredi Unixtere al Tasir al Taptehutap Hatukan invita a Hilata Fredi Waliki lata Adolfo Ñawa Maimaya comunidad, ¿no? Comunidad. Asiri hutant oya phupanakas ukakip karakima comunidad ani amtasini saranta bharakita y tum tere hayuka y mayit mainikam tum tasinyan hayuka aru uthapuni hilata Adolfo kama hilata Fredo kama pencha tum tawna sarawara ke tum tere wisitere parlakte pesarara keha walikilanaka kuligana komanaga radio San Gabriel istapharakta radio San Gabriel wal hayamar karo istasira ke hilata Fredo kaukanta kaisa Argentina markanja Iras kilanaga anchita wal ischuktas karak wal istapharake panaga toktasir purtane pane feria anual oxotkas purtane parake no kamanewa kaisa Argentina markata helata Fredi no ya istaphe radio San Gabriel hani istap kakite hanuka uintan hapachatam kaya Adolfo sasen muspara pachawa muspara hilata Fredi tukatpe ninkaras kayara ke hilata Fredi yata Adolfo chakawa mamara pene ne chaktawa haraktelata Fredi kaukero sarano kuaita ani ko lapas markan kaya hilata Fredi kachukeo marcana chukeo markan kaya kunata hawistara kimanag ma medio de comunicación ukana nag ernakt ayata gakimsatun kamara hilata Fredi ya untata ukama radio Splendid no ve sí ukana para la seriata ni akim sawil ta pisca algo orskam wala alwan sarna qasiriata hilata Fredi ya ay ukana inakt await ukan irnak await ukhait asin pena cargo katkhare ukata mistawar tukten ha wasitatam kutanira ke hilata Fredi wali kilata Adolfo Gisa y hasta Jumasa Purtanita y Camaraki Arstañata Kuna Askiva, ¿no? Medios de comunicación taipina Arstañaja y as marcachinakar amuit eñataki. Ukamahilata Fredi radio nes wali istata wali amuimpe parlakip tatarake amuitam arstañarake hilanakaros amuitaña ukamakam saranakasiñane masulkaros elires wawanakaros amuitaña ukamarake hilata Fredi uksatkanak ernaqtawat kimsatun kamara Kwata chaha cargur mistusay chaha patatoken hilata Fredi es naira kaukite radio Splendid cursa istatarakino no se chaha director supana casa yas alhawai hapje hilata kaukite tarquino no Tarquino Octavio Tarquino kasaro harakio hilata Fredi alakpajau ke kan karaki kan karakwat sulka pas chitivisino kama hija chitivisino chaktawa haraki wawana karo haitawa wawana kaha hankhapine ma au kama khapna kite ma medio de comunicación hilata Fredi no hayukawa no para karusianap tañan con ataskin kama ir pharos asip karakia kupana casa no ka radio Splendid walu intata radio folclórica y kama kama hilata Fredi wali ke kwatpe yakabana amok inas ukat pacha colegas humar asipstam arunt awenyan kupana karusa wali ke hilata Clemente Mamán wali ma colega de trabajo kamarakiwa Caucanta Miguel Carvajal o Guairorit Macario Quispe ya se expende toquen a trabajar Esteban Bandido Esteban a trabajar Calawau Waltata Claudio Limacho Cajakamito Tuctewa Jaraki Waltata amigo na kautheraki no kacharawa Jaraki Watra ora se peso como que chactawat got y chaco kamat Adolfo Trapin sapra amuita Adolfo chactawa gerex amokerexa hiuch pachau sukot akat kamat hikista tas karaki got hakas tates sak teléfono toca hasilol toca para kiptas amtasika hilata Fredi wali kilata Adolfo Gisu kapachana kanias Marcela Kinallata Rogelia Wan hakas que kullanakas nakaskiwa Alicia Calderonas hakaski Marcela Kinallata hakas karaki Elsa Poma Cascarac Hayu kamay Culiacán acá Angélica Portasing Pacha San Gabriel Aroj Angélica Laime Upaja concejal Hayu Kamajeca el Alto Marcata ya ve Aucanagam junto Ernach Tataraquina Radio Esplendid Toquen Hilata Fredi
Hayu kamao, a ver, tuktañata hilata Adolfo Mayampi hawil tawiñani markachirinakaru ukatja humaq purt'anita uka hak'as amt'eñatak yaqpachaq armas hapqiriwa. Ukama hilata ukata chaja nairaqata purta mapa kuten purta sin karga hilata abihilanaka provincia los sector isla kusetan qawqani khatasiptana kaisa kumana markana Juana Conega Pachiri, Cascache, Cuyabe, Patapatana, Sucuta, Quewaya, Isla Parite, Isla Sicuya, Isla Surique, Isla Cuyampaya, Isla Supercache, Isla Paco, Abilanaco, Managa Juta, Pata Feria, Anola Pasine, Sapa Mara Apase, Caset Iras Camarcana, Managa Cotat Abstari, Pata Chaluanaca. Pejiri abstane prata, trucha pane prata, carachalwa, caucanta, mauriwal tatilata fred, ukanaka abstane, quatra, al tasine prato, al taptasine pratakon, al hanya utkarakine, takilanaka, kuyakanaka, nanaka, humanagar katok tapama, como sector general Adolfo Mamani. Katok tapam takimun siam kau kitna da kuna algem kont kana premio ne hilata fred premio chore ascotra contame ya tiat premio la quinta ta harakin hilata fred sorpresa y premio no sorpresa take con sorpresa hilata fred kutawa eta sa ya hilata fred ko ma premio ne que ma porta ni ta ya wali kina porta ne vaya ka chayvalo man tasin ya chaylo ko ni qepo paita ta ne hilata fred ni qepo ko tra ko khirit paita lawan tata kustatara ke chahela ta fred ukat khumana ka ukat qotata ipin hakasipta chulut kanit kanicha hani chulo khot khethela ta fred hani kamach khap kharaktaste kope umaga wanya anta hui pe kal wanya totora wanya ke hela ta fred carnaval ko ke ma ka chulo khot kharaken ya ukama ke anaturuna ka purnoqtani chulo anaturo purtani ta hela ta fred walik hilata Purtani waita hilata Adolfo, akarun purtani kita ni chakasitate. Walik hilata Fred, humari yus pagar to, humana khanaira katar sana saran tasib ka kuna lag radio. Pero wala yaro istas takpat mun pacha istakara hilata Fred. Human autoridad sulka autoridad supanakaros arunt awanyan yas armasin khapkhito sasin humano sapkhara kiristamwa. Walik na hilata arunt awayaga sector relación ka tiwelo tarki. Sector da justicia Calixto Aroquipa, con sector de acto caja Rufino Aroquipa, sector de Puerto caja David Aroquipa, sector de Hacienda caja Saúl Mamán, caja sector de Vialidad caja Gregorio Limach, secretario de Agricultura Eulogio Mamán, primer vocal, segundo vocal, Caucanteja, Juan Elo Aroquipa, que tan Félix Mamane Chávez caja vocal Lorenzo Aroquipa segundo vocal como tuncanewa kaisa tiras que marcar chachakama kira kisa chachakama kiukat chachakama ki chamara muy que pan hilata frede kar warmi kama muy que pan lora rakin ukama ki wa amtatara ukama aspa hilata frede walikilata Walik purtani wa hilata Adolfo Mayampi hasta akarun purtani kita. Walik hilata Freddy y opinios pagar katok tatamaki por purtani rakeja abisona khait asiwara ko khaya hasta radio toqueta istasip karakino hilata Freddy. Ya kama arun tani para kita hilata Felipe Miranda ukat khamaini hilatam. Ukama hilata Walik